Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa bihi wal ahama innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallahi ilamu anna silatir rahimi min akaddil al-huquq qad amarana Allahu biha fi kitabihil aziz wa ja'alaha ba'da taqwa min Allah ta'ala li idhamiha wa li kauniha min ususil akhlaq wa rakhaizil fadail wa abwabil khairat faradahallahu fi kulli dinin anzalahu wa qad ja'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah bisalamin faqala ayyuhan nas afdhus salam wa atimut ta'ama wasilu arhamakum wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam rawahu Imam Bukhari. Wa sawabu silatir rahim mu'azzalun fid dunya ma yudakhirullahu li sahibiha fil akhirah lima sabata Nabi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu rizqihi wa an yunsa lahu fi asri falyasil rahimah rawahu Imam Bukhari. Wa alamu annahu ma min dhanbin azdar an yu'azzilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim. Yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wiiɗo ka deftere makko teddunde hule Allah subhanahu wa ta'ala hule Allah on mo tawi hiɗon torondira fi makko ka en ɗammaji ande Allah subhanahu wa ta'ala kala hunde ko reenuɗo ko ɗum woni himo ƴelliti fi muɗum hay fof sibirnanakimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Den seedi to ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewali si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka fidiɗɗo ka tagugol ka wurnugol ka wargol ka arsukugol ka hoddirgol ko wana noon kadi wala ka fidiɗɗo ka dewal makko kanko tun rewete nafa kanko tun ronkete rewede lor. Ɓaɗum iɗen seedi to oɗo Muhammad ko jeyaɗo makko nelaɗo makko mo neliri yurmede wonande nde ɗo tagore eɗen toranomo kisiye kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala ɓen iwtiroɓe ɓawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande Allah roni leydi muɗum ndin. ɓawo ɗum hiɗen wasodira hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ko sabu ngol ɗo kulol Allah neɗɗo ngo malirte ko sabu ɗum ɗo o teddirta ko angal ngol ɗo kulol Allah ko ɗum o nangirte ko ɗum o jasirta. Dewe ɗe Allah subhanahu wa ta'ala falli e meɗen ɗen fof ko fallani ko fi hawlen Allah subhanahu wa ta'ala fi en yewka makko tawa ko en hisuɓe tawa ko en jaɓɓeteɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala. Goto kala yo huuɗo Allah subhanahu wa ta'ala immorde hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓernde makko o fiɓa ko selli ko yaltata o yaltina ko selli hara o fiɓali goɗɗum o yaltini goɗɗum o fiɓa pille selluɗe ɗen o wi ande oɗo jokkugol enɗam ɗum ko jeeya e ko ɓuri tentude immorde haqqeji ɗin. jokkugol enɗam ko ɗum woni jokkugol enɗam muɗum ɗam koko ɓuri teddude ko ɓuri tentude immorde haqqeji ɗin.
Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum ka deftere makko teddunde o yamiri jokkugol enɗan. Jokkugol enɗan wona si tawi enɗan maɗan eno yaade ka ma yaha ka maɓɓe, ma si ɓe waɗi haaju yaha, sa waɗi ɓe yahali a yahata, si ɓe hiwraki ma hiwratako, na ɗum woni jokkere enɗan. ɗum ko yoɓidirgol, ɗum haray ko yoɓidirgol, koko wattutugol. Ko si tawi on tigi o hiwratako ma, o okkortama, o innatama, hiwroɗamo yaha ka makko. Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗo ɓaawo oɗo jokkere enɗan, ɓaawo ngol ɗo kulol Allah subhanahu wa ta'ala koko jeeya e ɓuri mawnude, ko jeeya ko ɓuri teddude ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu ɗum laatagol ɗum ɗon, laatagol oɗo jokkere enɗan ko jeeya ɗum e bindeje jikkuji moƴƴi ɗin. No jeeya e jikku moƴƴo, jokkagol enɗan emo jokkatako e muɗum e maɗa. Koko ɓuri emmorde e ko tiiɗinta ɓura ɗen ɓaawo nde on tigi huli Allah subhanahu wa ta'ala. Jokkugol enɗan ɗum ko jeeya ɗum e dambuɗe moƴƴereji. Allah subhanahu wa ta'ala falli ɗum ka diina e kala diinaji ɗin, gila annabi Adam ha hewtini kaɗo diina meɗen l'islam. Nelaɓe ɓen fof ɓe Allah subhanahu wa ta'ala neli hoore leydi ndin, o farli oɗo jokkugol enɗan e maɓɓe. O tippini ɗum ka defte, o tippini ɗum e ndeɗo deftere Qur'an teddunde, deftere timmunde, tawi yeeso mayre ara nde addata mere, ɓaawo mayre mere ala. Jomi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗi ɗum ɗo kamɓe kadi ɓe maaki e maako maɓɓe selluɗo wonde jokkugol enɗan no jeeya e sababuji ko natata neɗɗo alijanna. O naata alijanna tawa mo hisi, tawa o mara tampere e sattende, e maako maɓɓe ka ɓe maaki ko onon yo yimɓe, ko onon yo jebbiliɓe. aɗa jama on watta yele pilasi lanni bota force nder ga. Aray ɓe maaki sakite salminago, sakite salminago, ñammino ñamete, jokkon enɗam moɗon ɗan juulo jemma tawa yimɓe ɓen no ɗaani, on naata e aljanna tawa ko on hisuɓe. mo ndaari hay ko programme ɗo ara ko oɗo tun o jogiti ɓaawo nde o gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala, o iwtiri ɓaawo nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jogiti oɗo, o naata e aljanna tawa ko hisuɗo, emo mari garanti ɓay ko makko nelaɗo. E hadisi han kadi ko selluɗo, ko imam Bukhari ko patron fillotoɓe hadisi ɓen ko filli hadisi on. Si defte walli faade ɗen fof ko deftere makko nden woni aranere selluɗe ɗe, woni premier. haala ma hadis nawnoɗo ma ñawɗo ala e nder deftere makko nde. ɗumen maake sakite salminago hakkunde moɗon, kono hakke hande enen ko maapiɗen ma ko tawi hiɗen mari probléme ji, goto salminta goɗɗo ma hay salmini taway ko yo waɗu ni jungo, ma woɓɓe ɓuri jabatako, ma salmito tawa darata hay salminɗo ɗum, hay yiltugol gite dara on tigi. ɗum noon,
andi haray salmin gongol no jeya e moƴƴereji ka heɓoto ka neɗɗo heɓata ko wiyete aljanna o daɗa yiite si goɗɗo ari neldimo ɗum yo tinnor ɗum ɓay si tawno ko mbuuɗe o addi haraynoymo wernaymo ka kono mo wi tun assalamu aleykum o ndaara woɓɓe goo ndaara on tigi aray ɗum ɗon ko ɓuri moƴƴude ɓay hiɓe maaki ɓe maaki on naatata aljanna ha gonɗino on gonɗinta ha yiɗidiron on accata mitindina on ko watton yiɗidiron sakite salminago hakkundeji moɗon kono inna goɗɗo boɓɓe wiyete assalamu aleykum ɓenne jaram nalato tawi sa wi aleykum salam kanko salminɗo mo mari baraji sappo an ya mari sappo embere ko marɗa kon hara in naali goto kala ronkata ko okka ko fanɗi o ɓay haray no woodi mo ɓurɗa wonata am ɓe hoɗuɗuɗa ɓen fo tawa hiɓe ɓurma tawa an kadi a ɓuri woɓɓe maɓɓe ñammina ñamete ittangol goɗɗo heege ma sattede fewndo ka o sattira ɗon e gandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mayki wonde neɗɗo ittanta siɗɗo mum sattede ka hoore leydi ɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala ittanaymo sattede yawmal qiyama kaw maapino si tawi noon ko a ɓeydu sattede nden ko ya ɓeydanmo iɗa marimo en no ittiranamo sattede ko ya ɓeydanmo o ala ko ñaama imo weeri kama ko ya ɓittinanmo fewndo ka satti ɗon ɓeydanamo joddi suudu ma ɓeydanamo joddi pilas daruɗa dankorannuɗa sito o yoɓa no woodi yoɓoɓe goto ko ɗon moƴƴotoɗa e on tigi andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fillitani ken fi neɗɗo moƴƴo goto njulajo o naatiri aljanna saabu ko muññoto yimɓe ɓen kon o yahino ka marché mo ñawlini o immina golloɓe makko ɓe inna yahe kala heɓuɗo yoɓa mo ala wo accanemo haray mi okkimo saabu ko yurmete yimɓe ɓen kon Allah subhanahu wa ta'ala andini nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kañum kadi yurmama mo okkimo aljanna il faut yimɓe ɓen ɓe yurmodira sa woni yurmeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala wallete kono sa woni kirminel Allah wallatama a heɓata batte ɓaawo ko heɓuɗamo en wo barki watta e muɗum ko heɓuɗa jawle wo jawdi ndin tun na heɓugol jawdi ndin tun wiyete kaari heeɓi barki ko juɓɓudi ndin ka ɓey nguure e ka battane moƴƴe ɗum noon yurme ɗen tagore Allah nden Allah yurme en oni ñammi ñamete jokku en ɗam maɗan wota taƴu en ɗam o inni juule jemma imme jemma juulon wota waalo gila ka futuro gila ka waaliɗa wano waalotoɓe law e 22 heures ma 21 heures waaloɗa ɗon ha 5 heures de matin ha 6 heures de matin tawa heɓali hay ko darɗe ɗiɗi ko juuluɗa a fokkutuɗo laagara waalagol a fokkutuɗo mbaldi i andi ko duuɓi jelu waalotoɗa si dargal daru sa maayi ɗo a walnala gaburu ma ko duuɓi jelu waalotoɗa joni noon a ronka immade jemma salligo juulay ko darɗe ɗiɗi sa waɗali ɗum fewndo ko wowɗa ɗon
sowndu ka wonɗa suka ɗon ko ñande wawɗa tawi ɓanndu ndum fof no Musa ko woyi immorta ko woyi kono nden ñande watta ɗum. suka yagal ma ngal fof a bonniri puyda darugol ballon ma darugol film uji ma darugol ma coggol téléphone jemman fof ko ɗum ɗon ma pimma. fewndo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen ɓe woɗɗitoto danɗe maɓɓe ɗen telen ka windo telen ka hoore subaka, ɓe immoto ka danɗe maɓɓe, ɓe salligo ɓe juula ɓe toro Allah ɓe wulla e Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe andita ñande goo haray naka suudu maɓɓe ɗon ɓe woni haray ɓe nder ngayka, dala saka rido ala danki ala cende ɗen fof ko leydi. on tigi o andita ɗum ñande goo haray mo waɗi ɗon, o andita nde ɗo mayde ko ɗon o suti, o ala e neɓude kadi ɓonni juulon jemma. tawa yimɓe ɓen no ɗaani fewndo ka yimɓe ɓen ɗaani ɗon immoɗa juula, mari teddungal moranangal ka Allah subhanahu wa ta'ala. tawa noon weetali ɓimbi mo fottuɗa o yetoɗa mo a wawalno juulude ma a waalay juulude. o inni so on waɗi ɗum on naatay alijanna tawa ko on hisuɓe yo Allah hisine. ko Imam Bukhari woni ko yaltini hadis on. o inni joddi oɗo jokkugol enɗam muɗum ɗan ɗum koko yaawi joddi ndin yaway ga aduna ɗo, a yeccde joddi ndin ga aduna ɗo, a yoɓete ɗo ka aduna ɗo ko yaawi. wondude noon hara Allah subhanahu wa ta'ala no marani on ɗon jokkuɗo enɗam kadi kala kara, hara ko maranma ton kon ɓuri mawnude. kono si a woni ɗo e nder ɓeygure Allah subhanahu wa ta'ala okkorima moyen, tawi goɗɗo suusata hay goto suusata rewde kama, an kan a yataka makko. goɗɗo suusata wiide hay awa kaarinoɗa kanko mari moyen awa yo wallito en fi hunde kaari, ma yo wallitor ɓeygure nden fi hunde kaari, tawa watta imo mari moyen imo mari siɓɓe enɗam ɓe ala hay fus sattata sattende waɗa wano fewndo ɗo gila o korola naati golle ala sattata ha o sodana ɓe sakum maaro naɓa o joɗnana ɓe ka maɓɓe. imo andi on tino mari ɓeygure siɗɗo makko enɗam makko ɗam, sattata ha o rewa ton o inna awa hino ɗo 50.000 ɗum o watta. haray nafa on ɗum ko oɗo heɓani, so nafaali enɗam makko ɗam. haray nafa ala ko heɓani. o wi o maranamo joddi ndin kala gara, seede meɗen e muɗum koko filla ko Aba Hurayra Abdurrahman bun Sakhari Dawsi o wi mi nani nelaɗo Allah on sallallahu alaihi wa sallam no maka, o maayi kala on yiɗuɗo, kala on mo weli ɗum, yo arsike makko on fonte, yo arsike makko on ɗuuɗu ka aduna ɗo, batte makko on mawna, batte makko on lutta, ɓaawo makko ɓaawo nde o feƴƴini batte makko on lutta, batte moƴƴo jolokowol moƴƴol ɓaawo makko haray yo jokku enɗam makko ɗam. kala faalaɗo arsike mum yo yaaju yo newo ka hore leydi ɗo, ɓaawo makko on o wattinira battane moƴƴe, ɓaawo makko on kadi moƴƴa e ɓeygure makko nden haray yo Bukhari toujours woni ko yaltini hadis on. o inni ande ala ko ɓuri yawde immorde e lette, ko Allah subhanahu wa ta'ala yeccinanta lette
ha hewti on ka hoore leydi ɗo o maranamo kadi lette kalagara ha hewti on bewɗo neɗɗo on o bewa o taƴa kadi enɗam makko ɗam woodi bewɓe hara ɓe taƴali enɗam on tigi o bewa kadi o watta ɗon kadi o taƴa enɗam makko ɗam oɗo emo mari lette ka aduna ɗo emo mari lette kalakara yawmal qiyama so o maydi e mum o tuubal ɗum noon haray jokken enɗam meɗen ɗam fi Allah subhanahu wa ta'ala o yurme en o moƴƴina alhaaliji meɗen ɗin o moƴƴina ɓeygure meɗen ɗen aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu la sharika lah anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhalal bir sawabal lisilati rahim hatta inna ahlal bait la yakununa faziratan fatamnu amwalahum wa yuksiru adaduhum idza tawasalu, rawahu at-Tabrani. Wasilatur rahimi laha khasiyah fi insirahi sadri wa tayassuril amri wa samahatil khulq wa mahabbatin fi qulubil khalq wal mawadda fil qurba wa tibil hayati wa barakatiha. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatun asiluhum wa yaqta'unani wa ahsini ilaihim wa yunsiunani ilay fa ahlum alaihim wa yajhaluna alay faqala in kunta kama qulta faka'annama tasfuhum almal ay arramadul har wala yazalu ma'aka min Allahi alaihim zahiran ma dumtu ala dhalik, rawahu al-Muslim. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysal wasilu bil makafi alladhi yaruddu as-saniya bimithlihi walakinnal wasila alladhi idha qutiat rahimahu wa salaha, rawahu Imam Bukhari. Yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo nde ɗo tagore o jeyi nden seedi to ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewali sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun o alay ka fidiɗɗo nden seedi to Muhammad ko jeeyaɗo makko nelaɗo makko nden toranoɗo kisi e kanko e ɓeygore makko e sahabaɓe makko e kala ɓe ƴewtirɓe ɓawa maɓɓe no moƴƴiri ha ñande Allah roni leydi muɗum nde ko non yo jeeyaɓe Allah kulen Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ala ko ɓuri yawde immorde e ɗiggere ko wiyete kon ɗiggugol e moƴƴere ko yoɓete ha hewti jokkugol enɗam muɗum ɗam ha yimɓe suudu hiɓe laato hara ko ɓe feeñuɓe njanda mawna jawle maɓɓe ɗen ɗuuɗa limore maɓɓe nden si tawi ɓe jokki enɗam maji maɓɓe ɗin ko Imam Tabrani woni ko yaltini hadis on o inni oɗo jokkugol enɗam imo mari ko hertori imo mari ko hertori kanko tun hertori ɗum fii hendagol ɓernde nden ɓernde neɗɗo on wona deeƴunde nde wona ɓurtunde e newagol fiyake makko on wona newiɗo e wongol newiɗo jikku o wona yiɗaɗo ka ɓerɗe yimɓe ɓen yiɗamo neɗɗo ay si tawi e moƴƴade e siɓɓe maɓe e enɗam maɗan yimɓe ɓen fo yiɗete hayna siɓɓe maɓen to ɓen nayi kaari kan no moƴƴi e siɓɓe muɗum no moƴƴi e
e enɗam muɗum ɗam yimɓe yiɗirta sabu ɗum sa woni tun yiɗuɗo yimɓe ɓen yiɗete sabu on ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o waɗay e yimɓe ɓen ɓe yiɗe arana ɓen ɗon wonɗa e waɗande ko woɓɓe go kono ɓe hay ɓe ala e waɗande ɓen ɓe yiɗete sabu ko moƴƴiɗa kon e enɗam maɗan ɗam giggol kadi wonay weldigal nene goto yaagal wonay hakkunde ma e ɓe ɓattodirɗa enɗam ɓen on say gurdam maɗan laaɓa ɗam moƴƴa gurdam maɗan waɗe barke geɗal ɓeygure ma nden wona ɓeygure waɗande barke tawa ɓeygure ma nden ko ɓeygure tawa ko ɓeygure waɗande barke woni ka ɓeygure ko yiɗuɓe diina woni ka ɓeygure tawa na bandi yaltata nder ton kono si tawi a yoori ɓernde tawi an hay fus haajuma ala hay e gooto tayle ko yimɓe ɓen wondete gooto kala ko yimɓe ɓen faala tawi noon ɓernde ma nden no ñangi no hiɓɓi ala jalogu han hay e gooto an amara on tan ma amara ɗum mo yiɗa o yiɗa munani ma hiɗa hiɓɓi tun hiɗa ñirɓini a heɓata kadi battane moƴƴe gila ka ɓeygure a heɓata weldiɓe ka nder ɓeygure na fi noon gayasi kam hay ɓe dépensata ɓen si tawi ɓernde ma nden moƴƴa ɓe yiɗatama haray ko ɓay tum ɓe ala feere ɓaare no woodi jon galleɓe ɓuyta wayi si ɓe hewtiti ka maɓɓe ko honno wayi aray goto suusata no way tun wa kulli aray neɗɗo na noon wayi ina yo waw noon ko yo wonu tawa si o hewti tawa fof no welti gila e sonnaɓe ɓen e geɗalɓe ɓen tawa fopp no welti tawa imo mari newende imo mari yiɗu giggol yurmede kono kanko si tawi koko woni hakkude mon kon tum woni hakkude mon kanko si ɗum ɗon lanni haray no hulɓini ɗum noon haray moƴƴoɗen e enɗam meɗen ɗan jokken enɗam meɗen ɗan Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴina alhaaliji meɗen ɗi o wi on yimɓe ɓen ɓe yiɗata giggol wona e ɓattodiraɓe enɗam ɓen gurdam ɗam moƴƴa seede e meɗen e muɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki goɗɗo goo landinoki o inni nelaɗo min lammari ɓattodiraɓe lammari siɓɓe miɗo jokko e maɓɓe kamɓe ɓe taƴomi mi yami jokko e maɓɓe kamɓe ɓe taƴomi mi moƴƴo e maɓɓe kamɓe ɓe bono e an mi yurmeɓe kamɓe ɓe hollanmi majjere e bonde jikku nelaɗo on sallah sallam ko on ɗum jaabi oɗo ɓe inni si tawi laatike no wuwlirɗa noon ko wanu ni hara ko wuwluɗa kon ko goonga ko noon woniri haray hiɗa waywa si tawi ko mbullaari ko ndondi wulndi wonɗa ɓe ñamminde haray e waywa si eɓe ñamde ndondi wulndi haray ko noon woniri ɓenni seerata no wonde e ma Allah subhanahu wa ta'ala fanniman ko noon wonirɗa haray ko an Allah wondi haray an ko ya wakkilo wona ya inno ɓay mi moƴƴike kaari omo bonike am mi moƴƴitata koye makko na ya wonu moƴƴinowo sanga yimɓe ɓen moƴƴini wona bonnowo sanga yimɓe ɓen bonni ko ya wonu moƴƴinowo sanga yimɓe ɓen moƴƴini wona moƴƴinowo sanga yimɓe ɓen bonni wona moƴƴinowo Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴinoɓe ɓen manti wona bonnoɓe ɓen koyo yimɓen wonu moƴƴinoɓe yurmeteɓe wona yiɗidirɓe wona wallidiroɓe e hoore deftere Allah nden hewre sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam
ko imam bukhari woni ko yaltini hadith on itama abdullah ibn umar yo wela e allah woni makko kanko e baba e makko bo inni laataaki no nelaɗo allah on sallallahu alaihi wasallam be maki wonali jokkowo endan on yoɓowo si tawi enɗam makko ɗan jokkike mo o jokko e maɓɓe si ɓe jokkaki mo o jokkata koye maɓɓe ko ɗum woni o jon o rutta ko moƴƴi e sifa ɗum ɗon o inni ko wiyete jokkuɗo enɗam ko si tawi enɗam maɗan taƴike ma an jokkoɗa e maɓɓe won ko imam bukhari woni ko yaltini oɗo hadisi kadi aray jokkowo enɗam ko yo woni jokkowo enɗam wona si o yimɓe makko ɓen jokkike mo kankade o jokkomo ko ɗum woni kala neɗɗo mo wonduɗa so boni ke ma an ko ya moƴƴo e makko joddi ko boni kon ko kanko jeeyi an kadi moƴƴere ko moƴƴiɗa e makko kon ko an jeeyi en fof ko en sutiɓe laakara eɗen haton jine e baraji laakara eɗen haton jile accanede acciniran ɗo allah subhanahu wa ta'ala accanay yo allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin alhaaliji meɗen ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko waawi kanko jogi yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinan en leydi ndi ko sutiɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala newinan en jama on hisa immorde probléme ji ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala hisindinna en e jawle ɗen e ɓeygureji ɗin e wonkiji ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en ɓay ko kanko woni faabotoɗo kanko woni wallowo yo ɓuttinan en yo newinan en yo wowidir ɓerɗe meɗen ɗen wonen nene goto baba goto wonen wallidiroɓe hoore goonga harana e hoore fenande wonen wallidiroɓe hoore nde ɗo deftere allah yo ɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonen yiɗidirɓe wonen yurmodirɓe wonen nene gotoɓe ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم ثبت سلمهم وفرج ذمهم اللهم لا تجمعهم جمعا ولا تصفهم صفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين